Я Шюбевескиляга. Александр Крылов атынан российский турнир финальна капсыгыта. Кымоннуктан Карыскан баппагай. Онна Күйомоннуктан Никита Хабаров тағыстылар. Капсыгы сағаланна. Кем көйбіт бастамыран супер призка сербе тұруға. Сербе таба тұттағына 1 миллионылар. Бастабыт бұғыз сеттон түйінчә қатшы биремиеленер. Бу олаттар урук тостубуттара керен капсыгыларыгар Карыскан баппагай коппута. Никита Хабаров Иван Еригин Гран-при турниригар үз местене ылаға жыбыта. Онтон Карыскан баппагай Россия студенттарын ыраған яңға чемпиона. Я балтыра минута аста кем дағаны очколар қамсанына оңоралик. Бастығы әретіне Карыскан баппағайға кығымонлықтан тұстуқа судьялар берділер. Екі минута болла. Тәң тұсту. Тәң тұсту салғанар. Binanı kapsığılar sağlanırlar. Kapsığıları yarağan yağanlar sağalatlar. Ondan bu Krılov turnirigar bastıkı binanı kapsığı bolar. Ya bastıkı periyot bitere butiyen kelle bitti sinyalanga vatlar 30 sekunde o kendime kapsığıların salgıqtar bilgen tribunları gönderiyor kan ki bar güne bağa para turar ya sekundanlar kimne aktari Nikita Хабаров Данин устроит балахту. Ого. Куйдум. Бәйе ikis периодка крана капсыгенне. Ыракан яңга финал. Олмонуктан андап багай. Фотография. Күйөк мундуктан Никита Хабаров. Сакасыда. Бу гостер быйыл сас Россия студенттер чемпионатыгар көрсөтүп туралар. Ондан баппагай кайбыта. Ондан бээлер истелигенде эме канах иши олинине Хабаров кая дудугала мен билек бинен аксанара бирге сирек көсөт. Он көрөбү курдук. Бу дөгөзөганы билген табылууга бир мол болан туттар. Егер кытанда капсырып отурабыз. О, бакетте. О!
случайно, меня сюда не видно. Чуть-чуть отойдите сюда. Сюда отойдите, не сюда. Де кырдаанак капсыйы салганар 3-0 саннан карыскан баппагай котан ер. Олого шөйеттик атак аңардагыр кирен, оларда берен 2 балы sorununa. Bireme baran yer 1 minüte 15 sekunda kaldı. Aksan urukutun kurduk 3-0'ga. Kırıksan bapagay kotan yer. Ben sekunda kaldı. Ben sekunda kaldı. Перевод onlar. 5-0'ga şibet sekunda kaldı. Beş nurda karışkan bapagay beğenir. 10 sekunda kaldı. 4-0. Çekken Bekatuğun'la yakınada oğlan bana karışkan bapagay köyün ortuğun kötüren 5 dolar sandan köyden.